Prvi sukob, dvoboj. Generalni poredak bio je sačinjen, a za svaku strategiju u trenutku su se donosile odluke, jedna po jedna, i Allahov poslanik ih je davao da se provedu u praksi. I ništa od toga nije ostalo bez rezultata. Najprije je Allahov poslanik izabrao trojicu boraca koji će izići na dvoboj. Ova prva trojica, koji su bili ensarije, bili su veoma značajni ljudi. Ovi ljudi koji su bili žedni smrti i koji su bez prestanka tražili šehadet, da poginu kao šehidi, ne samo da su mogli ratovati sa mušricima koji su se u tom trenutku pojavili pred njima, već bi ratovali čak i protiv Herkula, Gilgameša i drugih. Međutim, Kurejšije su oholo kazali: mi nećemo da ratujemo protiv medinskih zemljoradnika i čobana. Tako su rekli i našli utočište u oholosti koja će ih uništiti. Allahov poslanik je to i očekivao. Ne znamo, možda mu je i to bila taktika. O tome ne pišu izvori koji opisuju njegov životopis, ali nema sumnje da je u svojim mislima tako nešto pripremao. On je zatim kazao: ustani Hamza, ustani Ubejde, ustani Alija. Ova trojica koji su bili veliki poput jedne cijele vojske, bili su dvojica Amidžića i jedan njihov Amidža. Ljude koje je prve poslao u smrt bili su oni koji su mu rodbinski najbliži. Sa suprotne strane su izišla trojica ratnika: Udbe, Šejbe i Velid, sin Udbea. I neprijatelji su bili naspram posljednjeg šoka. Kada će nasred bedra mačevima biti posječen ovaj najveći plemenski vođa, dva brata i jedan sin, kod neprijatelja će nestati morala i volje i bit će navedeni na poraz. U toku dvoboja tako se i dogodilo. Trojica ratnika sa suprotne strane ležali su mrtvi nasred bedra, poput potpisa da su poraženi. Ubejde, koji je želio pasti kao šehid ispred muslimana, donijet je sa položaja gdje je mogao negativno da djeluje na volju. Njega je džennetskom vodiču donio Amidžin sin. Moral neprijatelja je oslabio. Umjesto da udaraju, više su se udarali. Umjesto da ratuju, oni su činili razbojništvo. Prvi put je bilo pojedinaca koji su poput Udbea, Šejbe i Velida svom snagom krenuli u napad. Ali njihova smrt prouzrokovala je paniku i srdžbu kod ostalih.